Maikanem Abilin. Tinapalabas sinarungkaran ni Bart ni Ella. Inpeksa ti balasang ti sakit tinakam na iti daytoy. Inbaga na pay a kriminal daytoy. Ken insidir nati naramid da apanang ranggas kada Victor ken Lando. Iti panagkita da Lando ken Ami. Impudno ti baro nga isu dati ng serrek ken nagtakaw iti balay da Don Simon. Nagdanag ni Ami iti dayta na amuan na. Iti may sangal daw, iti panagpaliw ni Lando iti mansion da Don Simon. Nakita nati may sa agwardya, kat inted nati surat a para kini Don Simon. Itagagayem, at tuwin tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Maikanem Abilin. Sige sir, inakon. Mapin lang! Hoy! Hoy! Ay, di na kunin pangag. Kanya da ito yung surat. Nakupit mat. Ito kung ano kini senyor. Marignak ti banok ko adita. Mapankan iti silid. Agbasak pa iti Jaryo dito'y salas, agbay nga inak aginana. Naimbaga rabiyo, madam, senyor. Kastamat pa. Senyor, adda surat a para kada kayo. Surat? Wen, senyor. Atoy. Anya dati a surat? Basahan niyo, senyor. Don Simon Alban, mabilbilangan ti aldaw mo. Anya daytoy? Ituloy yung abasahan, senyor. Adda bomba ana imuntar iti mansyon nyo. Bomba? Dapat tuloy na. Basaom. Iti oras ti alas 12 iti rabi. Bumtaken ti bomba. Anya? Simon, amangan namatay tayo amin dito ay kastoy lang. Sinapol mi ti bomba. Ngamawan na sarakan mi, senyor. Anya? Tinasayat. Umanaw tayo pa lang dito yung mansyon, senyor. Ngamin, amangan wagpaisong at bomba kat bumtak. Matay tayo amin. Di mi nasapulan ti bomba. Boss! Awan ti bomba! Di mi nasarakan! Nagpasuti na kita ni boss! Ayam nga taday jay ang bomba. Agalas 12, boss. Ano bumtak ti bomba? Rumah tayo dito mansyon. Sige! Rumah tayo pa lang, kakadwa! Maturog tan ami. Naasikaso tamat tanda, senyor. Apoy arab-rabi ingay may da dito asyenda. Adda ka na imontar a bomba ije mansyon. Ha? Iso adito'y dan a maturog. Bomba? Asino tinangikabili ti bomba? Nagdapon na. Adya ka mo. Auntie? Saan nga ta? Adalando? Dangatamanan lando? Amangan no isuda. Ay no. Madanaganak iti aramidan da. Ay no, Diyos ko. Lawlawagam ko mati panunot da. Agamiris da kumakat agawid da. Naglamin. May turog min dito yung ruwang ti mansyon. Hoy! Agriin kayo! Tipong babas! Anay! Apay nagtapis ka ngay, boss. Makakikitot ka, salbak ka. Ha? Boss, ti mansyon. Bimtak ka din. Saan? Apay ngay nga saan, boss? Takas lakayat mo pa yung bumtak ti mansyon, ha? Aha. Umunag tayo amin iti mansyon. Mga doon na pailang... Boss, jakatin ti sumrag iti mansyon. Mga ni, itakit di mo ti panagbetak na. Delikado. May raman tayo amin, boss. Si kalatan ti
Umunag, boss. Urayan da kan di terwar. Anday ka. Tapis ka la, tapis Ipasubo na di ko namtungan. Salbag ka. Sikati umunag di ta mansyon. Kat sa pulong ti bomba. Amin tayo ka na. Sumrag iti mansyon. Umay kayo kakadwa. Sumrag tayo. Ado kami ang sumrag, boss. Ala, dito ikan ruar. Tainton masarakan mi ti bomba. Ipurwak milangan dito yan mo. Tapno sikat ti masabugan. Yan! Anay! Saan mat amabalin nga gipulong ta iti pan nakabagi ti lintag, Simon? Jak kayat nga gatap da iti sabali. Anya? Amangan no agimbistigar da. Kat addakit di mat maduktalan da nga aramid tayo. Delikado. Sige, sanan. Salbag na ita nagsurat. Kuna na nga da bomba iti mansyon. Noad, di bimtak ko man. Kuna ti surat nga iti tengat rabi abumtak ti bomba. Ngam awan mat? Anya ti kaya pa sa wanda ito'y. Mangbut-butang da. Nalabit akasta. Saan na mabalin? Pasapol ko kada Bart no asino man day ta amang but-butang kada tayo. Pagikaruwag iti osto. Nalabit nga aging gayta. Sapsapulan da pa'y lang ti bomba. Ngayon kinapudno na. Awan at talaga ti bomba. Tapangalaan tayo ngay kumanubilang. Sigurado nga gaburedo ni Senyor Simon. Dahil ti may parabangkin ko na. Dakas at tao ni Senyor Simon. Adun ti nagawan na itidaga. Adumatan ti impapatay na. Gapulaan itidaga. Uray awan laban da. Pinatay dalat tayo na. Dahil tama tiga po na si Murotak dito ko tayo. Takayat kumutya gibalas. Wanlando. Lupayawan igan tayo. Mabalis tayo ida. Iti nagduduma awagas. Akas kuma iti inaramid tayo. Biyag ti pinukaw da. Rombang nga biyag mat ti kasukat na. Wen. Madanon to dahi tapon to, Lando. Ngamsampay nga ita. Takawan tayo pa'y dadon, Simon. Kan but-but ngam tayo akanayon. Tapno mariribo ti panunot na. O anya, Bart. Nasarakan yun ti bomba iti mansyon. Awan, madam. Amangan matno talaga nga awan. Kat mangbut-butang dalag. Mabali na kasta, madam. Salbag dagita tatang. Agsubliak nga ruda ni iti mansyon. Tadyak kayat ti agyan dito yung asyenda. Adda tao adyak kayat ang makita dito'y. Ang mga numalaw anak apaltogan. Asino, madam? Ni Ella. Agsubli tayon iti mansyon. Nalaing ka na pumana, Lando. Napuntam ti target. Uwan mano, napunta ak. Uwan ka Lando. Kaya't mo ka diti sumurot ka na kami. In kami di kabisera. Ha? Anya ti aramidin nyo, Jay? Gumatang kami ti abasto tayo. Sige, umayak. Hanggang panakunak sa anin. Agyan kalangan dito'y kuta. At damat kaduam nagbati dito'y. Ang mga mamaylasin da kadagiti tao kaya't namang pataykan ka. Ang mga nuan niya ti aramidin da. Narigatan. Masapul aliklikan tayo dayta. Da kamin ti mapan. Taawan ti makailasin ka da kami. Kan may sa. Saan da kami ngam amo dagiti pasurot ni Senyor Simon. Pinatganda kala idea si kanti mangidanon iti surat iti mansyon ni Don Simon. Gapot na nagpakpakasi ka. At da kayat mo asarungkaran. Iso pinatganda ka. Ngayon mo ita. Denggan nakpay, Lando. Sige. Sanak nga roda na sumurot. Albans Residence, hello? Hello, Mama? Ha? Oh, iha!
Mamanag tamalagip na kami nga awagan. Kumusta, Mama? Nasaya at iha. Sika, kumusta kan? Kailiw kan, iha. Di kayat tanag, Mama. At ang tukon ka mo yung nagawid at tita Pilipinas. Kaano, iha? Saan pa nga ita? Palpasok pa iti pa nagadal ko. Sige, iha. Agur oraya. Ni Papa, kumusta? Amom ka di, iha? Ison ti mayor dito'y ili tayo as San Isidro. Talaga, Mama? Wan, iha. Mabalin ko kadi apa salita? Awan dito'y mansyon. Adda iti opisina na. Ay na, Mama. Marang sa akin ang para kan ko na. Idanon yun to tikablaaw ko kan ko na, ha? Wan, iha. Sige, Mama. Umawag at tumanan. Kailiw kayo una yan kin ni Papa. Uray da kami, iha. Kailiw da kan. Sige nga ro din, Ma. Bye! Bye, iha. Kailiw konti anak ko. Sapay ko ma, tagawidan dito'y Pilipinas. At dapat nalipatak aginatang. Anya na ita? Ansong? Nangisit a kandila. Nangisit ang kandila? Ano mo may na ita? Saan kayo magdamag? Orayan dak ditoy, tayo nak gumatang. Ami, nagpipintasan dagiti masetas dito'y kalapaw, tigayam ko? Un, auntie. Nagado ang masetas ti adda dito eh. Agsapsabong dagiti daduma. Nagduduma ti Maris da. Wen nga rod, makaay-ayo abuy-buyaan. Asino agayam yung takin kalapaw dito eh, auntie? Awan samat agnanaan. Talaga nga awan. Gaputan, natayan tigayam ko nga akin kalapaw iti daytoy. Anya? Natayan? Wen, may samot lang a biktima ti takas at tao. Anya? Oh, ngampatsak, dumtang to ti aldaw. Agpulon to dagiti kriminal. Asino da ka di, auntie? Saanen anas ka na maamwam ami. Agtalinaad kanyak ti palimad. Maawatak, auntie. O sige, tulungan nak. Dalusan ta ti kalapaw. Sige, auntie. Nadalusa akong ti kalapaw mi iti day di asawa. Inakmutan iti tanom day di Marina. Kalpasan na, pumanawak mo't lada kos. Nana sila? Ha? Ay nanana, kunakon ka tada kayo. Umay kayo, mapantayo iti kalapaw day di Marina. Taidjay ti pagsaritaan tayo. Nay, adamot kaduwang balasang ko. Kumusta kayo, Nana? Nasaya at mat, apo. Iso ni Ami, Nana. Kadwak itinaod ko iji asyenda. Umay kayo, Nana. Ijay kalapaw ni Marina ti pagsasaritaan tayo. Nana, makipagladingit ang. Pimusay matgaya man ni Tata Dalmas. Wan, iso asisyak ti mangisaksakat iti panagbiag mi iti apo. Kumusta itan ni Elizabeth, Nana? Agis iskwelan balasan ko. Ay, malagip ko day di apagtang Ella. Iti day ito'y akalapaw. Malagip ko. Kwan, saanan aday ta tilagipan tayo, Nana? Agsakit latirik na tayo. Uwan nga ron, Ella. Tinas ka nita, kat nasayaatan ni Elizabeth. Uwan, masirib nga ubing. Mabit lang, Nana. Adda kwartak. Itad kun kada kayo. Tulong ko kan ni Elizabeth. Atoy, Nana. Para kan kwa na dayta.
Kababain mo't kan ka, Ella. Kanayon nak nga ikan iti kwartam. Napatigmat kanyak tubing, nana. Iso akayat ko matatulungan. Ala, anusan yung nga rod, nana, ah? Uwan. Kayat ko kumati sumurot kada kayo iti pagtaangan nyo. Ang naawan mo tan oras mi. Di magas kamila dito tapno sarong kanan mi dagiti masetas. Ala, agpakadak nga rodan, Ella. Taamangan no sa pulan nakjay apo. O sige, nana. Ikayo latan. Tada kamin kan ni Ami ti mapanmang dalos iti tanam day ti Marina. Magnaakon dito'y kang runaan a kalsada. Tas asidag ang makadano nak ijay tindaan. Gumatang ak iti kasapulan ti apo. Ha? Kutse? Ha? Ni Senyor Simon. Nana, papa na. Ha? Anya tigagara ni Don Simon kininana Sela. Apay nga inasitgan na. Gagayem, di yuliway na denggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon Maikanem Abilin.